Minister and Biren Lamdamase, Krishna Batamdaki, India Saruk Amoidna, Lakla behind a Pondoke, Wapambo, Mike Kayadi, Yaning the Bar, Pondoroki. Langang na Loksin Kibo College, Taruka Contemporary, Oriba College, Maripu Verification, Tokini Haina Tadok Lambabu, for Edit College Teachers Association of Pendava, Pondoroki. CC meet up the Manipur State League Sanaba Lake Kibaki Watok Loisilu, Sanaba the politics Togono Haina, football to Pams of the Singer, Ampagi office the Tomjin Gray. Amasung Impala Riding Club Puripong Nataratre Suba Governors Cup Women's Amati Singkahimba Polo Club Kongpalna, Puripan Subanupagi Governors Cup Invitation Polo Tournament Mai Pakri. Mayam Krumsari at the Ingrid was impact news ni a cake talks of the Hose Punza Sepavagi, Mariva Pauxing Miamda, Pizari. Manipur Minister and Birena Landamasi, Krishnagi Matamdaki, India Sarukam Oidana, Laklavani Haina Pondoki, Wapambu, Mike Kayadaki, Yaring the Pondora Paletri, Banbayai, Gujaratki, Porbandar, Distriki, Manusanba, Madhapurda, Pangtokiba, Cultural Fair Abada, CM, Nafondoki, Wapamasibu, Mahiri Lup Yauna Landamasi, Tongan Tonganba, Civil Society Kayana Awang Batak, the Yaring the Pondok Narakli Bani, Togdang Yautaba Wapam Pondok Pagidama, Miamda, CM the Lale, Haina Hizagadavani Haina, Manipur People's Party MPP, Mikey the Gisuyaring the Pondorli, Nasi MPP, Maya Loisang the Pangtok Papau Missinga, Unabada parties, President, Oinam Zugindrona, Minister and Birena Manipurki Puari Mabutana, Nainabaki Matam Oire, Ninkata Nalajana Manipura, India the Tindrigay, Income Jalis Masapan Fumapan Gimamanga, Nasi de Sahi Lissing Ohum. Sabri kulum doigi mamang di iramdam asigi tongan ba puari laizarami haiba kaufade lamdam asibu Hindu lining da pusina bohona ba masong lamdam asig anawa athauba athaubi singi kumon thorom da Pandit Din Dayal ga ek pamitam sijin aduna thorom pangtok pa CM gi thong awang mathak ta kandem tawi Manipur miyang gi thomi thamoi sokpa wangang ngang ki wasigi da mak atuba matam da sengdok trabati MPP na makata na akan makhongjang kaya sangsil lagani haiki North Eastern region है मसी तो खाइना भारत तक यूरोप बनी लेरम बनी अदुबो अभी भारत ता अकोई की भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की मनुंग द फेडरल स्ट्रक्चर मोर में मधु योक्शन बतारगसु अकोई तोंगान बा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की तोंगान मधु की असेंग बलई मधु दी रविनाथ टेगोर ने इवा नेशनल एथेम दा अकोई नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है ऐसे पंडबनी इवन ब्रह्मपुत्र रिवर है मसी वो कोई पंडे असुमना अकोना थमनिंगी मदुदी चीफ मिनिस्टर ना सिगुंबा युमफम यौदबो वाफम खरंगांग पसे मसी लाली लोइनाना माक मसामना मणिपुर प्रजादा आइना हाइरिबा स्टेटमेंट है मसी गुजरात ताइना लौथोकरिबा पोट से मसी अरानबनी हाइना मसाना लौथोकदबनी मदु लौथोकतब तारगदी एमपीपी ना तोंगान तोंगान बा खोंगिंग चंग चलकनी हाइबा वाफम सी कोई असी प्रेस मीडिया अमसुंग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फम थमजरी Member of the Manipuri Students Federation, so Chief Minister Nongtham Birena Pongdok Wapam Madu Yaring the Pongdok Pagaloina, Chief Minister Pam Tado Haiduna, Nasi MSA Tomi Singa Tidim Lambi Nakan Nama Pams in the protest Satakre, protest Aduda Sarukyaki Mahiro Singa, CMO Batopiro, History Lana Nebinu, Hindu mythology ka Manipur history ka samnahan bayaroi aikoi isa ki sahi lising ani hen bi puari lezai history lana ohan bi yaring di haibena singba play card sing pai bi kaloi na se minister khudak ta pham thadu haibo kolau kya su lau ki khongjang adu da saruk yakiba mahiroi singna pongdorop gi matungina se minister nongthana berena india ke lagak mapuni yana bani haiduna Manipur ki puari bo serana na haijin duna Manipur bo yonthola ka Hindu mythology ka Manipur ga mari lainahan ba se yaning di haina pongdok rakki ngasi nungtil pung mari rom taba matam tagi sataraki ba khongjang aduna maram oirega lambi da lakpa gari sing numidang wairam pung manga phaw sat piyahan khide tungda police personnel sing laktuna khongjang loi sing adu khongjang hanto hanki Gujarat pangtok kiba
Madhapur Melada Saruk Yadana se Minister na Fondok Wafam Adu Yumfam Yalda Wafam Nihaina Southeast Asia Cultural Organization Siko Badi Pangal Students Association Manipurna Tongan Tongan Hador Paserol Sindakan Mamong the Yaning Daba Pongdorli Ngarang government ki cabinet mifamda edit college taruk lengang na loksin kiba taram na ogli adubu college taruk asika contemporary oriba college maribu verification tawkini haina thadok lambabu yaning di haina for edit college teachers association of fondorli ngasi bamo lekai mangye makhongda pangthok kiba press meet abada association sina fongdorakpada lemhoriba college mari editi SK women's college nambol waikomani girls college thobal southeast manipur college komla thabi mati more college more ni Association asina makha tarakpada central government ki scheme da beti basao beti padhao hairaga karigidamak nupi college ani si loksin biram dari bano state government na go to hills haiduna slogan laurabasu singi college ani asi karigi loksin dari bano haiki masigi matak tasu more college natana atai college ahumdi NAAC na accreditation haukrabani SK women's college na A grade su phangkrabani Southeast Manipur College Komla Thabi Hariba College asi state asi oina singi district singi manungda ahanba edit college ni hairi Honorable CM na go to hill haiba adumba sloan kayam laudana sing da chatana singi fan kayam thadadana mayam tawre handa college edit college tawpusidi singi amta yawi da base masi akoi singi college sing haibadi more college amadi semko ani si nathai biram basi akoi yamna benjati Manipur government BJP government na Haripa Nupi College Ani Amadi Jingi College Ani se Sisu Moi Taruk Ama Lokshin ki base Sika Chap manana atuba matamda Lokshin biu haina Haripa College mari sigi khoi oja singki association sina hanana khoi government sida khoi request tawjari karigumba akhoina request tawjabasida yabidana tawbidraba nathai bigraba aduidadi college mari ski oja sing asina makal makha kya gi adum agitation kya khoi sanghinaba khoi sem chaduna khoi leijare Nakalabaramda Manipur Langaki Punkiba cabinet mifamda Langaki edit college taruk pumphaba Langaki college oinabki laukiba warepo Democratic Students Alliance of Manipur Desam na taramna oi haina mahiroi lobasina fongdorli sagol bandalai ba mahiroi lobasiga office da pamisinga unabada lobasiga vice president namarapam idisuna Desam yauna college singi asigi oza mahiroi union singna pundana matam kayagi mamangdagi college singa se Langaki mapungphaba college ama ohen bio haidana taknaraga lakhibani mahiroi khunagi khanbiraga Langak na college sing asibo Langaki mapungphaba college ohelak basuna mahiroi sing mahima sing tambada asoba ohongba bapurak haina thajaba thamlakli Edition of Makatana, College Tarwasiki Batakta Nupi Kakti Oiba Waikomani Girls College, Amadi S. Kula Women's College, Amasung Indio Manmar Ngam Kai Paring the Ladiba More College, Amadi Koma Tabigi Southeast Manipur College Pusu, Atuba Matamda Langaka Mapung Papa College, Amam Ohinbio Haina Pause Lakli, Nakalamaromda, Desam Kaksing District Council Genong Natau Puga Musing Kanbagaloina, District Aduki Ladiba Mahilo Sang Singi Pibam Amadi Mahiro Singi Sotariba, Karamna Pagaran Gadagi Haibiki Hiramda Kananina Kihairi. Decision khaktak natana hairiba college sing asida lairiba thengnariba mahiro sing na thengnariba awara passing teaching amade non teaching staff watpagi infrastructure watpagi tongan tongan be equipment mayama watpagi thengnariba awara passing sisu government na matam chana birakani haibagi achetpa thajabadu masu desamgi maikai amadi sigumba college sing student union sing maikai dagi thamjari awana kayama khanga lakpiraba dugumba oja sing nasu non teaching staff sing nasu sigumba government ki sigumba anauba decision si lakpaga lorina hana laibiriba changudagi hena mahiro singi yengbiraga laibak miyang yengbiraga khena kathukpaga lorina akoigi isagi thok pangthok pidanabasu koi desamgi maikai dagi masi amadi mahiro singi maikai dagi appeal tawjari Federation of Government College Teachers Association Phekok Thagi Serola Mada State Cabinet ki mifam amana Lengana College taruk loksin naba lokhi ba pire putaram na ol haina khangalakli Lenga ga sinatu matamda ACA amadi Lenga ki college singi oza singdat pithokadabani amadi 7 pesu state asida atuba matamda sanahangadabani haina serola sinama khatarakli amaromda edit college khara put pleasant government college ohelakpada apunba irei pake mahiro sin panglov aims na serola madan dungai pa phongdorli adubu komla thabi gi Southeast Manipur College more college Thobal gi Waikomani Girls College amadi Bisnupur ki SK Women College Hariba College mari asisu full fledged government college ohen binaba serola sinama khatari State asitagi hogdokiba another political party mo riba North East India Development Party NEIDP ki state unit ki oiba loisang mangasi tera sapam lerakta hangdokri loisang hangdok ki tharong mari leine na tera sapam lerak pukri so mapalda party is gelusing ba kaya yaw mi pham gi miyangi mi pham amasu pangthoki ngasi ki tharam da saru yakiba parties ki vice president narengbam bisor sitna
lamdam asiki lehautagi sapong lakhiba party ase ngasidi awang nongpok state singda masaloi sang hangdoktuna mapangal kankhalakli laibak asiki awang nongpok state singda awon purakna political will ama sagatuna Gandhian philosophy gi makhada party ase lekhat khebani mamang da pangthok kheba taramathoi suba Manipur assembly bikhalda ahan boina party ase mihu tarahumdoi thagatuna voter listing yakhai hena phangmangam ki miyamna party asibu nungsibi baduna ngasidi masa maring sandoktuna khongjel yangna sangsin mangam libani haina mahana vongdokki ngasigi tharamata da awang no post it atai da hangba party asigi unit singi lusing ba sing yauna state asigi lusing ba kayana sarugya ki North East India Development Party na miyam khusham naraga aikoi na satha janinge badi aikoi lamdam masida lairiba aikoi gi praja sing ase moi khoi kari gi damakta aikoi ga tawba yaba kari lairige haibase aikoi ni yengjaraga aikoi na packet ka doriba aikoi gi 14 point program sing khoi mamang na phongje khibaduni madugi program sing adugi makhada aikoi na lepa leitana aikoi chok thabana idana miyam gi damakta hone jakhigani haibasi miyam da pawdam jari District Health Society Thawal Sindana Society asigi makhada leiriba asa sing oiba sahi gi mifam ma Thawal district ki wangbal da leiba multi purpose hall danga si pangthokre convention aduda SDO Thawal Dr. M Bhetora asa sing ase district asigi miyam gi haksel phana lehena bahona bada chawba thodang lauriba health activist ni makhoi sing asina kathokpa maga loinana lauriba thodang sing aikoi nei kai khomna pamthoi haiki si medical officer Thawal Dr. N. Zenta Kumar nasu asasing na loriba thodang asiga makoi na piriba honorarium asiga sanadi haibasi government na khangi asasing gi kari tawraga khudong sada basing phangangada gi haiba government asuna khanari haiki ngasi convention atu da Thawal district ki bathau ningthi na tawba asasing da mana mathum pi dun kai khomna basu utki Lamdam siki miyam na pam na yangnariba North East ki oina khwaidagi liraba football tournament amaso ariba CC Meet amadi Manipur State League sanaba lepkibagi wathok loisillu sanabada politics tawgano haina football bu pamjaba sing All Manipur Football Association ampag office thomjendana protest tawkhre football bu khoida jaba amadi yengliba singna punsinduna semba football lovers Manipur kawbalup amagi thomi singna khanghaudana laklaga hariba protest asi sangsin khibani Matamasida Amphagi official amata Lairamdabana office thong Londra Lairamki Amphagi thong pen the boyna football lovers Manipur ki thomi sing Amphagi Pamnaiba sing Pam Thado Sanabada politics tagono haina Kolau Kaya Lauki Tanjata police kangbu ama laktana protest of Lepan ki Kongsang asigi matangda football lovers Manipur ki ko convener ni haizaba Suresh Saugaizam kawa amana haikibada India ki sports ki powerhouse ni hainariba state asida football ki maraibak tambangam dabagi fibam da leire football pamjaba sing yengnariba CC Meet amadi state league ki wathok loisinna bahona bada amfana tumina lesin bayaning de masina maram waraga hantak pangthokhiba Santosh Trophy amadi national thaki football tournament singda Manipur na sauna maiti ba nangkhibi masak ohele haiki manabadana Manipur ki football da orakliba wathok loisinna ba amfana khonagadabani natrabadi football pamjaba singna makhal kaya gi khongsang sangsilagani haiki Ningsing Bayabadi, Saina Bakara Labadiki Mamang Sahi in November Tadi State Lake Pangtok and Lake Padadatana, Salibasahi Sigoinasu, CC Meet Pangtok and Lady Bani, Masimatanga Manipur High Court case Tegnaribani. Lotion Mangam than a lake Liba Manipur State Lake, Kadi if you want the lake, you have to Zokoi, House Power Kemda Hagidaba, Sisimit Tawani Hana Pangtokani Hana Silamaga, House Power Kemta Samnagidaba, Santostro Pimasung Dr. TL Lotion Givasing Asida. Players sing na swam thina porak libase umadam kari gino afse amfana players sing asi karamba mawongda players sing asi selection tawbibano politics ki khut yaurabra haibagi yamna chingna achauba chingna ba malerakpa asoi basing asi government na kariguma sida action lokhalak taba taragadi agitation sangsalakani Lopa crore ohung lak marpudra mathoi sang sanana ba singjamai ki pion pam ima market ngasi Manipur ki speaker yumnam khamsana ure bayung tamkhre square feet lesing mari sanga humpu pak sawba mafam oiga tori pakai tela sigi apun ba set ki capacity samaga marpudra mathoi oigani mathak makha saga tori pakai tela sigi ground floor da set capacity samaga ahum first floor da set capacity barfuni pan lega dori floor animak marble thaga tori pakai tela sida nupa amasung nupi ki toilet su hapka dori loinana electric lighting amasung fan sing basu hapkani hairi Imphal Municipal Corporation ki Mayor El Lokesor Kaithel asiki sangat pi thodang loriba PD ki engineer sing yauna pa thokhiba ure uyung tambagi thoramada singjamai assembly constituency MLA su oriba speaker na phongdokhibada
ख्वाइरम इमा कैथेल सिंगमे कैथेल हाइबसे लमदम पुवारी तन थाना यादना सगोदन लापनी ममांग पालम पलैंगांगना सिंगमे कैथेल थुगाइरगा लंबी पाकथोकनबा सैंक्शन ऑर्डर सु लेरमी लंबी पाकथोकपदा हराव रोइदब लेते अदुबु पुवारीगा सगोदन लागलबा अमदी मियोय कयागा सेनमिलोंदा सौब मतिंग ओइरिबा कैथेल मुनहंदना थंबना सौब असुंब ओइगनी खंदना कैथेल सानब रेब युंग तमनी लोइनना हाइना फोंदोखी लोइनना अयुक नुमिदांग संगना कैथेल साकन्नब होनबदा कॉन्ट्रैक्टर अमदी इंजीनियर सिंगना अंगम थाकता होनरकनी हाइबकी थाजबसु स्पीकरना फोंदोखी ममांग की सरकार की पेरत्ता कैथेल से थुगाइरगा लंबी पाकथोखिबा ट्रैफिक आइलैंड ओनबा मदुगी सैंक्शन यावरमे सैंक्शन ऑर्डर लेरमी लंबी पाकथोकपदा जो हराव रोइदबदि नते अदो सिंगजमै कैथेल खोरामन कैथेल इतिहास का सागोनरबा मसी हेरिटेज ने लंबी पाकथोकपदि हेन लुबदि लमदम सिगे लेरंबा सेटमिलोन गा मरी लेनाना लेरंबा कैथेलदु थंबने हेन मरु लोए न खजर कांदा पीडीए की स्टाफ सिंगला ऑफिसर सिंगला असोब इनिशिएटिव लोबिरकांदा सानबा वरे ब्लाकी नफ्सा की मखादा था अहुम के सेंग गोदाउन की लौथोखरगा मोरे ब्लॉक की मियाम दे येंथोक्तबगी मायोक्ता केस ओना कौखिबा पुंग निफुनिपान की मोरे बन ngasi दुमिदांग वाइरम दगी हंदोखरे ngasi नुथिल पुंग अनि मखाइ ताबा मतम दगी पुंग मंगाम खाइ फावबा मोरे पुलिस आईबी दा तेनोपल डिस्ट्रिक्ट की डीसी केस रघुमनी तेनोपल डिस्ट्रिक्ट की एसपी एससी बोम सामसुंग कुकीज डेंस ऑर्गेनाइजेशन मोरे की कांगपु यावना मिफम अमा पांगथोखी हाइरि मिफम अदुदा केस ओ मोरे दा तालिब दिमान मोरे ब्लॉक की मियाम की भमखम थोकपा सेंग अप्रैल थागी चांग तरा फावबी मनुंग दा फंगनगनी हाइबी थाजबा डिस्ट्रिक्ट असगी डीसी केस रघुमनी अमदी एसपी एससी बोम सारा पीबदगी पन की खोंजंग अदु हंदोखिबनी हाइरि इनकम जालिसिनी तरा तरे तरा निपान की पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ना माइनॉरिटी सिंग पीबा स्कॉलरशिप लालिबा एप्रिल निपाल के अयुक पुंग तरा माथोय ताबा मतमदा नॉर्थ एओसी तले होटल इम्फाल येंथोलगनी हाइना सेरोल अमदा खंगलकली नाकाल अमरमदा इंडिया पुंबदा लेरिबा माइनॉरिटी सिंगी पंगम थोकपा हकिबदमक संगसिलप खोंजंग खुदिंगमक्ता ऑल इंडिया तंजिम ई इंसाफना मपुंग फाना सगोतकनी हाइना तोंगान बसेरोल अमदा खंगलकली मियामना मणिपुर मतम कयागी ममांगदगी टेक्सटाइल्स की पोथोक कयागी ममिंग लैरबा ब्रांड अमा ओरिबा ओइना लौनखिबा बॉम्बे डाइंगी अथराइज शोरूम अमा ngasi मणिपुर अहानबा ओइना इम्फाल की यास्कुल पुलिस लैंड दा हांगथोखरे बॉम्बे डाइंगी अथराइज शोरूम अदु ngasi युपुंग तराताबा मतमदा सगोलपा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमएलए आरके इम्बोना हांगदोखिबनी शोरूम असिदा बॉम्बे डाइंगी ओइबा मियामना पामदरबा मखल कयागी बेडशीट ब्लैंकेट टॉवेल पिलो कवर मदी मखल कयागी मैट नसिंग बसिंग फंगलगनी मतंग साइस ब्रेक अमरोसके ब्रेक के मतुंगदा मणिपुर इंटरनेशनल डॉक्यूमेंटरी शॉर्ट एंड एनिमेशन फिल्म फेस्टिवल इनकम जालसिनी तरानिपान ngasi इम्फाल की मणिपुर स्टेट फिल्म डेवलपमेंट सोसाइटी की ऑडिटोरियम दा हौखिबगी पाव अमदी मणिपुरम सुमालेगी तोंगान तोंगान बा ई पावसिंग पुदना लाक्सगे इंपैक्ट न्यूज़ मियंग ताथन लेबियो मैम अमुकर तराम दों सरी बुलेटिन सुके मखाता पाव मियाम दा पिजरी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की फिल्म डिवीजन अमदी मणिपुर स्टेट फिल्म डेवलपमेंट सोसाइटी अदीने खुसमनदुना थासुकी कुंथामाथै फावबा पांगथोकदबा मणिपुर इंटरनेशनल डॉक्यूमेंटरी शॉर्ट एंड एनिमेशन फिल्म फेस्टिवल 2018 ngasi हौदोखरे पैलेस कंपाउंड लेबा मणिपुर स्टेट फिल्म डेवलपमेंट सोसाइटी का ऑडिटोरियम दा अहुमलक ओइना हौदोखिबा फेस्टिवल असिदा पुन फिल्म तरामरी न सरुकयारी मणिपुर की ओइना इंटरनेशनल की थाकते अवार्ड कया फंगलखरबा हावम पवन कुमार की डॉक्यूमेंटरी फिल्म फुमसंग अमसंग बोबो कुराइजम की इमा सावित्री यावरी लोइना लंदम से की मसक नायरा फिल्म मेकर अरिबम श्याम मणिपुरी मपान की लाकपा सौनायरब फिल्म मेकर जानू बरुआ सिनेमाटोग्राफर रंजन फलित अमदी फिल्म मेकर अर्जुन गौरी सारियाना सिंह मसक नायब मियोय कयाना फेस्टिवल असिदा सरुक यारी फिल्म फोरम मणिपुर की सोना कांगलोन की वांगदा रीसेकिंग तौदबा फिल्म मार्केट थोतोक लंबा गिदमक सिल्की वीडियो अमदी सोम वीडियो हारिब फिल्म स्टॉकिस अनि असि ब्लैकलिस्ट तौरे हाइना फिल्म फोरम मणिपुर की सेरोल अमना खंगलकली तरुलक सुबा अग्री 2018 एडिशन ngasi नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एनआईटी कैंपस लांगोल दा हौखरे एनआईटी ना सिंद्र निमित मरी नि सुबना चथगदबा फेस्टिवल असि डिप्टी चीफ मिनिस्टर यमनाम जॉय कुमार ना हौदोखी हौदोपगी थरमदा डिप्टी चीफ मिनिस्टर ना हाई हौसकी मतम की महिरोय सिंह असि थिजिनबगी सांग यामना हंथरे
मखोई पर रिसर्च हेना तौनबा पुनिंग थौगतपिबा मथौ ताई हाइकी फेस्टिवल असिदागी सोलो सिंगिंग कॉम्पिटिशन हाफसिंदना अमुक हेना मगुन हापे फेस्टिवल असिका मरी लेनना हौखिबा मार्च कुलुमदय अमदी कुंतरेता ब्लड डोनेशन कैम्प अमदी सोशल सर्विस कैम्प सिंग पांगथोखरबनी My dear students, I would like to suggest, and what I want to tell you is that don't be just satisfied with what you have been taught. Extrapolate, go beyond that, and you see what questions you can ask, what other things you can think about. That is where the beauty and the interest you get in learning, in pursuing your study. In terms of even if it is technical education, if you have these sort of things, you'll not find your study dull. You'll always find it is interesting, and you'll look forward and be ever eager to learn more. लेबाग असगी मफम सिंथुंग अप्रैल था फाव सथगतबा राष्ट्रीय प्रशिक्षण अभियान की सरुक अमोइना बीजेपी थौबाल मंडल सुसिंदना थौबाल लैतान थेम मानदबता नोमी ओइबा पॉलिटिकल ट्रेनिंग अमा पांगथोखरे ट्रेनिंग अदु बीजेपी ने लेबाग असदा पार्टी असगी मपांगल कनखदबा मदि पालिबा गवर्नमेंट लेबाग असगी मियाम की आइफनबा पाइखलिबा थौरांग सिंग मियामदा खंगहनबा अमसुंग फंगहनबा होनबदा बीजेपी की कर्मी सिंगना लौगदबा थौरांग सिंग खंगहनबा की पांदना पांगथोकपनी ट्रेनिंग असिदा वांगांग खिबा सिंगना लेबाग असिदा बीजेपी की सोंगसिनबा एनडीए गवर्नमेंट लेबाग असिदा अहोम कया पुरक्तुना अमदी याइफा थौरांग खया पाइखतुना मियामदा पिरिबा कानबा सिंग असि लेबाग असगी मियामदा पाक्सना खंगहनदुना बीजेपी की कर्मी सिंगना सौबा थौदांग लौगदबनी हाइबा वाफम थमनखी लाइज इसिंग हाइना मिंगथोनबा पैकेज ड्रिंकिंग वाटर की इंडस्ट्री मंगासे थौबाल डिस्ट्रिक्ट की वांगसिंग सोरखाबम लैकाइदा हौनुपि मतुंगिना संगा खिबगा लोइना मियाम दा इसिंग फंगहनबा हौख्रे संगाबगी थौरमददा नुंगबा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमएलए काइखांगमना हाई इसिंग की लान लाक्तगी ममांगदा अखोई खुदिंगमकना इसिंगबु लुनाना थमनब होनसे मालेमदा लैरिबा जीव पानम खुदिंगमक मतम सारिङैदा कन्नब होना होसे हाइखि वांजिंग तेंथा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमएलए पाउनम ब्राजेन हाई असौब इंडस्ट्री अमा तौदना अफब इसिंग फंगहनदना मियाम के सेवा तौबगा लोइना मियोय कया थबक पाइखलिबा सिदा थागतली हाइखि कैथोलिक स्कूल कांसीपुर की फादर ट्रांसफर तौबगी मतान स्कूल की महिरोसिंग क्लास लेपगी खोंजंग संगसिलेबा से कंगलेपा स्टूडेंट्स एसोसिएशन केस इन लुबना लौपगा लोइना हिरम असगी मतांग मरी लेनबसिंग मियंग संगपितुना स्कूल की एकेडमिक एटमॉस्फियर कहनदनब होनबियु हाइना सेरोलमदा पुनिंग सिंगसिलकली CBSE की क्वेश्चन पेपर अनि लीक ओइबगी मतांगदा दिल्ली पुलिस ने स्पेशल टीम अमा सेमदना थिगत पहौखरे CBSE की क्लास 12 के इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट अमदी क्लास 10 के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की क्वेश्चन लीक ओइबदकी CBSE ने एग्जाम हनगदबनी हायरकपदकी इन्वेस्टिगेशन से होरखिबनी थदोगसिक मरी लेनना हौजिक फावदा मियोय कुनमंगा वाहंग पाहंग तौखरे मखोय अयाम महिरोय ngaktani हायरी मखोयना खुदना इथोकलगा WhatsApp ता क्वेश्चन सिंग अदो साइट थोरकपनी हायरी क्वेश्चन लीक असिग मरी लेना दिल्ली दा लेबा कोचिंग सेंटर अमगी मपु अमसु पुलिस ना वाहंग पाहंग सथखरे हायरी नकल मरमदा SRD मिनिस्टर ना लालिबा निथौकाबा मदि लेबा पपन मिटा क्वेश्चन लीक ओइखरबा एग्जाम पेपर अनि असिगी एग्जाम तौगदब निमि लाउथोक लगनी हायरी वुमेन्स विंग नसी खोरमन बाजार की नागा नाला मथक्ता पोच योलंबनी हाइबा नन मणिपुरी मंगा फागतखरे फागलबा नन मणिपुरी सिंग अदो बिहार तगी हायरी हारिबा मियोय मंगा असि सही तरामुकी ममांग की इम्फाल लाक्तना खोगुप सेबा मदि लंबी के सिदाइदा पोच योलबी सिनफम सथदुना लेबा मियोय ngaktani लोइना मखोय मंगा की मनुंगदा महिरोइनी हाइबा मियोय अमदि सक्ताक सेबता पुतोप ngamdabadagi मखोय मंगा मक फागलखिबनी हिरमसकी मतांगदा ngasi कैसामपाता लेबा JCLPS के ऑफिस दा पाउमिसिंग उनबदा वुमेन विंग की कन्वेनर एस मेमसा लेमन फोंदोरकपदा लमदम असिदा मिटोप संगलकपा थिंगनबा JCLPS न लेफ्टना सत्रप खोंजंग की सरुक अमोइना लोबसगी वुमेन विंग ngasi ख्वारबन बाजार के अकोइबदा सत्तुना यंगसलुबदा हारिबन मणिपुरी मंगा आसी मसादा चेसांग सुना यरमदबदगी फागलखिबनी मखोय मंगा की मनुंगदा मरीदी आधार कार्ड यरमबदगी मखोय बिहार तगी हाइबा खंगमगम खिबनी हारिबा मियोय सिंग असि नागा नाला मथक्ता कैथेल फम्बी नुपी सिंग की बरक्ता पोत योनसेंदुना लेबा मियोय ngaktani हायरी लेंगागसना स्मार्ट सिटी अमा ओइनबगी पांदमदा सेमगलिबा मफम असिदा पोत योनसिनबा स्ट्रीट बेंडर नुपी सिंगबना पुलिसना फाइन थेनबा नत्रगा तानखाइदना पोचा योलहलद्रगा
Mito miyan sa singbu pamning mapamda pamdana pot sa yon bada usinadana laiba yaning de asing mathong asi tinghong na ba lainga kasna atuba matamda singtam ani na yana ba yellow mi kana ba bill ma pass taw na ba hona bi haina kan bawa fam phongdorali nagana la phammi ba footpath ta phammi ba lairiba ima sing natraga pofam phambi sing mayam sina phambada akogi police na kaukai khokai ba phabi punbi ba amadi moije kaukhalaga akogi fine ba wathen ba aduma mayam ama tawra ingai cherek asida nan manipuri sing sina lairiba phibam sidi moina yu udaba moina lairiba si akogi sarkar gi khud yawi haina khali koina hujik pamjari badi hariba moina phammi ba tawriba khudingmaksi chum chum no magi hanjalaktana nupi marakta moi nupa amani yanjalaga phamba haibisi akoina madu pamjade sarkar sina su mase miyem changmam thoi Christian lining satpasing sang laba namit Good Friday na lakpada Governor Dr. Nasma Hepla na miyam da maruwaina Christian lining satpasing da namit asik ay papauzil pirakli Governor ki pauzil da hai namit asuna lakpada Jesus Christ na miyoy bagi pok pap kopi na ba usin oikiba da bu nanghong na ningsing hale Jesus Christ na miyam da tambi kiba nungsina ba kokpi ba aseng ba sumba violence tatok pa madi laman kumda ba adubo ay koy na inba mataw tay haina Governor ki pauzil na makataki Se Minister Nongthona Birena so namit asigi ay pauzil pirakli se binas ke pauzil da hai yam namaru iba namit amo ori ba Good Friday na lakpa ka loina na Jesus Christ na miyoy pa po pap taki kan na bagita ba katok iba to po na ho na ningsing hale namit asina lakpa da landam asida kondami na riba kanglo kudingi marakta lainam ba nungay na da ba sing tatok to na nungsina ba amato oy bagi lambida sangsila si hairi Lenga kasigi Mahut Forest and Environment amadi Horticulture and Soil Conservation Minister T.S. Kumar na Good Friday na lakpata state asigi biyam da maruwaina Christian lining satpasingi mapam da yai papauzil pirapagaloina na sanglaba numita sina landam asida apun bagi wakalon nung sinaba madi nunga yai papa purak poira san haina sero lamada hairakli Hayeng Good Friday numita si Manipur da lady government office sing amadi financial institution sing suti lairoi haina Government of Manipur gi Under Secretary ZAD ZS Max Guitier na thau pasiro lamana hairakli Nakalamanom da hayeng Good Friday numit po government ke office sing amadi financial institution sing full working di oigani haina governor na order thoki babu all tribal students union Manipur nakan mamong di aning de bafong dokre loina na seniority lista chief secretary oiba yaraba tribal IAS officer sing wona thairam laga atop lamgi miyo sing da chief secretary pipi thabak asi tokpiyo isagi iram damgi matik saraba miyo sing buhan thana yeng tawbi ganu haina so union asina lainga ki puning sing sin kre ngasi singmerong da laiba adim jati siksa ashram da paumi sing onabada chungi lusing basingna Good Friday namit po full working day oina lok thok pa si secular satpa lamdam amagi tokpam thok pa lisa nate BJP na Hindu lining da yumpham oiba party oira so India di secular satpa lamdam amani haina phongdorakli loina na hayeng full working day ni haina lok thok kiba do handokatapani haiba wafam thamni amaramda Manipur Chief Secretary ase retire tagoda bat kuidraba maramna mathang yana Chief Secretary hapada seniority line da lairaba Matik saraba tribal IAS officer sing nathai dun thabi bagi thabak tawbigan haina lenga ki puning chu sing silakli Tribal IAS officer sing si moina phangpham thokpa deprive tawbi dana handak ki chief secretary gi posidi oipham thokpa mi do tribal IAS officer do handak ki ohan biu IAS officer sing hujik nona phangra aga lakpa sing gi damang de moi service carer sida moina interest su yam lawra roiba handak government sina financial year yam chinle haina sigi matang sida advantage lawraga 30 March 2018 Good Friday numit se staff sing employee sing na office attend to gi do mani haina order thok pa se all tribal student na we strongly condemn this order chief secretary gi matang se mitup macha se sing be heli khang be heli thabak kan be heli haina pa doira mina akhoida handana yengbada akhoina sawaga akhoi isa ithanda handana thambase shigi wahang se government da thamninge Government sina magi mi singse handana yengaba mitop cha singsina hena thangat ningba lairaba haibagi manthok thamnenge migi lamda natte migi lamda seniority maintain tawbiyo haimate akhoi gi ishagi lamda di akhoi gi lebak lehaw cha go pokpo mi singda di advantage privilege pbo haiba nataba seniority
ꯐꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄꯗꯣ ꯑꯗꯨꯃꯗꯤ ꯐꯪꯍꯟꯕꯤꯕꯁꯦ ꯆꯨꯝꯒꯅꯤ Zain lining gi kunmari suba Tirthakara Mahavir ki sahi lisini satruk taratare suba bapok numit ki tharam Mahavir Jayanti haina lining asip thajaba mioi kaya na pangthok na bagum Imphal la su pangthokre numit asiga mari laina na Imphal la laiba Zain lining sakpa mioi kaya na Mahavir ki mitambo thangala badi pauna bazar ki lambi singda masing yamla miyang ki khongsat na bakaloina na buduna satki maduda labbi da ngaiduna lena ba Jainism satpa mioi singna makoi ki nat ki oiba sanabi kaloina na kurum nakhi Namidasiga Mari Laina Zain Vikas Mandal Imphal Executive Committee member Pramod Kumarna Hana Sunaba Yaldana Ikoi Pumnamak Hingsi Amadi Hingminas Yahaiba Mahavir Wakalunbo Nahonu Namiamda Ningsing Lapagaloina Manipurda Kundaminariba Purup Singh Asi Ningsi Sarana Hingminas Yahaina Fondorokli भगवान महावीर की लिसिंगनी चातुक त्रात्रे सुबह मपक कुमन नमत पालन तौरी भगवान महावीर ना मैम द संदेश पीरी से हिंग से अमसुंग हिमिने से अमसुंग अहिंसा की लमदा चर्च से नसी की जुगसिदा अखोइना मी अमा नुसीबा अहिंसा की दा चतपा से भगवान महावीर का पामने श्री दिगंबर जैन समाज इम्फाल नसु मैम दा लेरिबा मणिपुर की प्रजा सिंह दा अखोइ मैम से हिंसे अमसुंग हिमने से अदो नुसी चानन लेमिने से हाइसिनी Imphal West District Superintendent of Police की ऑफिस कॉम्प्लेक्स लरिबा खांगजेंग लाइरेंबा की कुंगी फेजल होंगबा बतेका लेकर की थरम ngasi पांगथोखरे लंदम असि की वारे वासुम अमदि वायन थौदा पुबिरिबा यामना मतिक मेयाई लेबा लाइनि हाइन थाजननिबा खांगजेंग लाइरेंबा की कुंगी ओइबा थौरम असिदा मणिपुर के चीफ मिनिस्टर नोंथन बिरेन की लोइनेबी नोंथन हियाइनु पुलिस की मकोक थम ऑफिशियल सिंह पर्सनल सिंह अमदि तोंगान तोंगान मफम दगी लाकपा मियामना थौनी की Imphal West District के Superintendent of Police ना सिंधुना पांगथोक की थौरम अदुदा ख्वारंबन इमा कैथेल फमलिबी इमा सिंह अमदि मणिपुर पुलिस IRB MR के तोंगान बटालियन सिंह की हई लई मना मसिंग कया पुदना पोट लान बलाकनखी थरम असे युपुंग तरेट लोम ताबा मतमदगी मोंग बहन बहिदेन दा सत्तुना इरु इसेंग लौखत्तुना हौखी लोइना पुंग तरारोम ताबा अदुवाइदा थौनी थरम पांगथोकलगा पेना सैहौ सकलगा अमाइबी पाउजेल पिखी लोइना लाइबौ सोंबगी थरम पांगथोकतुना थरम अदु लेंलक्किबा सिंग लुगलेन फंगमिनखी खांजेंग लाइन बाइसे मफम से कक्च सुनते लाइब डिपार्टमेंट खुदिम मगसु लोइना खांजेंग लाइन बन लोइ को मान लोइन कोवर तवे ngasi नुमि सिदा मागी सही मगी कुमजा कुमोन हाइटारे मफम सी ओइना अदुन अतोप लोइसंग सिंजसु खांजेंग लाइन ब लई मागिन अमगसु मानदे को अदुबो मागी वाखलवनदी लाइपाक सिदा असुम्बा हाइबदो मसक खंगनबा वायेन काटी थादना असुम्बा लाइपाक सिगी इंग तपना खुनाइजि मिवैब सिंगसे असुम्बा मसक खंगनबा असुम्बा वायेन बिरकनबा आइद अनैबना मताइद तबो अरुबना मयाइद चंगकनबगी अदुगुम्बगी लाई हाइटारे अदुना अदुगिदन अखोइ ngasi पांगजरिसे औजे सानबगी पाउदा Imphal Riding Club Oripona Taradare Subunupi Governors Cup Women's Polo Tournament ki winner oiba ngangkhre ngasi tournament asigi mapal kangsai pungda swanakhiba final match ado Imphal Riding Club Oripona case Deventina match ki ani ahum amadi mari suba Sakar Singda Panjal Amamam case Habina match ki ahan ba masung ani suba Sakar Singda Panjal Amamam aduga e Romabatina ahan ba Sakar da Panjal Amason khiba kalona es langlena su ani suba Sakar da Panjal amaga sandana KNMM Riding School Singjamai Panjal Taret Amadamai Piki. Tournament Asuki runners up Tahoraba KNMM Riding School Singjamai Amatangara Panjal Aduna. Maski Marisuba Sakarda S. Sangitana Sankhe Manipuri Governor Dr. Nazma Heptula Manipur Legislative Assembly Speaker Yumnam Kepsan Manipur Horse Riding and Polo Association Maru Oiba Thodang Loriba Mui Kayana Tournament Asuki Makok Matang Takraba Tim Singda Manamatum Kayakudol Turnkey Manipur Horse Riding and Polo Association of Sindana Imphal Mapal Kangsai Pungda knockout basis the Pangtokiba Polo Tournament Sudan the Pigi Polo team Ahumna Sarugyaki. Kunipan Suba Nupagi Governors Cup Invitational Polo Tournament ki winner Singkai Hunba Polo Club Kongpan la Oikre ngasi Mapal Kangsai Pungda Sanaki Tournament ki final da Singkai Hunba Polo Club Kongpan Manipur Police Sports Club Team B bu Panjal Nipan Mari da Maiti Piram Naga Tournament asigi winner oiba ngamki match asida Singkai Polo Club Kongpal ga sanaroi tis kaubna Panjal manga Basantana Panjal ani aduga Laisemba Takhelambam amasung S Kokeshorna ani na
Panjul Amamong Sanki, Tournament as runners up Tahoraba, Manipur Police Sports Club, Timbi Panjal Maria Dona, T. Pradik Kumar, Amasung M. Zawan, Anina Panjal Anini Sanki. Manipur Governor Dr. Nazma Heptala, Manipur Legislative Assembly Speaker Yumnam Kemsan, Manipur Horse Riding and Polo Association in Maru Togdang, Loriba Mui Kayana, Tournament as Mako Matang Takraba Tim Singda, Manamatum Kaya, Yentoki. Manipur Horse Riding and Polo Association Sinduna Infali Mapal Kansi Bungda, knockout Basista, Satariba Polo Tournament as the Nupagi Polo Team Taramarina Saruyaki. I congratulate them also because it's in a game, it's not who wins and who loses, it's the spirit that you come and play. And I'm happy that our girls, both the teams, played very well. All my best to you, all my best to the Polo Association and the club and the president and all the people who participated in this Governors Cup tournament. I assure you that any help, support or carrying it forward to anywhere for the survival and propagation of our, I call it polo, our game nationally or internationally. Kho Federation of India ki me makha Manipur Amasar Kho Association Sindhu Thawal District Khangbo Basu Ground Sathariba Kuntra Tresuba National Junior Kho Championship ngasi sanaki manupa ke match singda Gujarat Manipur butaran tareta Manipurna Vidarbhabu kunmathoi kunda madi Kolhapurna Manipur bu kuntra mga taratar ko madi Maharashtra na UP bu taran tarukta maitiba piki amadi nupi singi sanaki ba match singda Karnataka na Orissa bu papan mga da Gujarat na Tamil Nadu bu taret tarukta loina na Delhi na West Bengal bu tarat taruk tarahundoi de maitiba piki. Marisuba MCA W Pralhada Abadi W Ramanda Elite Cricket Tournament April Amadi Makata League Match Hanaragani Hairi Manipur Cricket Association Sindra Luang Samunda Label Luang Popa Cricket Stadium da February Toramani Tiki Pangtopa Hokiba Tournament Aswe Kudong Sata Batabak Toram Karanamaram Orega Matam Karasana Level Matung April Tiki Makataba Play Sing Sanaragani Nominasida Trau Kwakatilamadi Re Young Star Nagampal Anina Labatong Naragani Haina MCA Joint Secretary Natokwa Sero Lamana Kangalagli. Marisuba MCA Flat Cricket Tournament TC MDC Thongzu Mai Pakre Manipur Cricket Association ki me makada Langthawal Police Public Ground sa thariba Cricket Tournament sa kinga sanake ba league match asida tos ngamkiba TC MDC Thongzu na fielding hana sanana ba warip lokhi match asik ahan batting sanake ba UCC uripong na match asik pipa over kuntra yodana over kunmapan nga ball mari da wicket taramang tur ka sop nagiran sama kuntra mari kan lobang ngamki inning asida sarwan na ball kuntra da ran nifo nipan lobang ngamki leg match asigi anisubat batting sanake ba TCM DC Thongzu na over kunmapan nga ball ahumda wicket nipan tur ka mai pap ki ran sama kuntra mga do lawdana match asi wicket and mai pap ngamki ngasigi leg match asida wicket ahum amadi ran taramapan lobang ngamki ba TCM DC Thongzu gi all rounder Babluna match asigi man of the match taki Cricket team kunmathoi na saruk yadun sathariba tournament asuk league match singda atu ehan tanari eng sathariba tournament asuk league match amada IBSA yumnam laikai amasung Oscar Pauna kaithalani na laba thaunaragani Arabida bulletin asuk halan samona miyamda thamsigi The Minister and Biren Alandam Asik Kristaki Batamdagi India ke Sorok Ama Oidra Lagla Bani Haina Pongdo ke Wapambu Mai ke Adagi Yaning de Pongdo Rapi Lengang na Lawson Kiba College Taruka Contemporary Oidiba College Maribu Verification Taukini Haina Talo Lambabu for Edit College Teachers Association na Pendaba Pongdo Rapi
CC meet amadi Manipur State League sanaba lekhibagi wathok loisilu sanabada politics tawgun haina football pamdaba sing ampa office da tonjin amasong Imphal Riding Club Uripong na taratare suba Governors Cup Women's amadi singhen ma polo club kongpal na kunipan suba na pagi Governors Cup Inviters Net polo tournament mai pakai